Khumembiri timana tantsayina kubila ya khumembiri mingisero mkanalo na FM na kuhlanganisa kolonga ingisela xitichi lexi ko nhlekani lowu namuntlha i ravo mbiri siku hileria ravo khumen'we ra n'weteliya ya mawani lembe na magidibiri makhumembiri nharhu mina ni Khalanga Pat Mathebula i n'wana ra simato wa jimu wa xitlangwa maxingiritano wa icecana makunelo wa ndandadzi ni ku tisela nongela ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu namuntlha ku ri i ravumbirhi ku tetani timhaka ti tele mingisero wa mina ti tele timhaka leti ni nga na ku pfumela ku ri mina na wena hi nga bula hi tona kambe ntungu lowu wa ha yaku mahlweni i ntungu lowu wa timhaka ta ku hisiwa ka tilori lomu magondweni lawa yakulu ya Afrika-Dzonga leswi nge ku xungeto swinene ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta laha mhaka leyi ya ku kala ntshamiseko ka n'hweti leya mawuwani hi lembe ra magidibiri makhumembiri n'we yi nga sungurisa xiswona mi ta tsundzuka timhaka ta ku hisiwa ka titiraka kumbe tilori le Amoy River ku sukusela kwalano yi vheta yi va yi sukile hi ndlela leyi se xiyimo xa muxaka lowu xi ta helela loko ku endleke yini ku ta fanele ku endleka yini ku herisa xiyimo xa muxaka lowu nako mhaka leyi se yi na malembe mambirhi yi sungurile ni vula fashion leyi ya ku hisa tilori kambe a ku tikombi ku kha ku ndliwa nchumu la kaya i swin'wana swa swivutiso leswi van'wana va nga le ku vutiseni ku kahle ku endleka yini nawu wu ri yini loko xiyimo xi tetani kasi yin'wana mhaka mingisero mnganano FM i ku ri tanihi tiko ka ha ri na nawu ke a ni kha ni vona video yin'wana ya vaaki van'wana a Phalavurwa va vilerisiwaka hi timhaka ta ku andlwini ya vona ku nghena mati se loko ku nghena mati va ya va pfala gondo va sungula ku tshivela ndzilo laya ma swi tiva loko mi tshivela ndzilo apatwini ra xikontiri mi vanga leswiya swa ti-pothole mi va mi onhe patu rero hi ndlela yin'wana yo chavisa leswi va nge swa khomeriwa swi nga ri na mhaka ku xirilo xa vona i yini a swi koteki ku va khomiwa lava vo ya hisa gondo hi ku va hi tlhelerisela ndzhaku a hi ndlela kahle ku kombisa ku vilela matiko ya kombisa ku vilela mani kambe a va ndli swona leswi n'we mi ndlaku swona loko a ku ri mina ni ri mhen'winyi wa nawu a ni fanele ni vheni ya wu lava ndyangu luwani va khoma hinkwawo va ya khotsweni hi mhaka ku a wu hisi gondzo hi mhaka ku nghena mati sweswo swa mati maya mi ya landzelela swiyenge leswi a swi ta mi pfuna ivi mi kota ku pfuneka hi ndlela yaleyo president wa le Nigeria u hlawuriwile tanihi hi mutshamaxitulu wa ECOWAS ECOWAS i xiyenge lexi xi langutaka timhaka ta matiko ya le ya timhaka ta economy ya matiko lawa ya katsaka na ro tiko leri ra Nigeria i van'wana kahle ku hava vantshwa lava nga kota ku fambisa tinhlengeletano ta muxaka wolowa kambe ke i mhaka yin'wana loko ha vulavula hi timhaka to toleto ta vadyuhari va economic freedom fighters vanhu lava nga na malembe ya 60 a va humi khotsweni loko i vuya kaya i ya kwihi i ka va mani a wu tivi vuyimulwa wa ha tivi munhu a wu nga dyondza vo xikolo mi ri yini n'we a hi mutwenini 0860002543 kasi nhungu wa maphorisa lama ma nga khumbeka ka timhaka ta ku biwa ka vaaki lava va kha va famba hi movha ya vona nhungu wa vona va lavaya va hetelele va yimisiwa entirhweni mi ta tsundzuka a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku a va hlamuseli hikokwalaho ka yini va nga fanelanga va yimisiwa entirhweni se swiviko swi komba leswaku va yimisiwe entirhweni hi ndlela yoyoleyo hi leswi xiyimo xi ka xiswona mingisero mnganano FM i le ka 0860002543 ku nga tirhisa Mathebula DP @sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle kahle nhlekani lowu se wu fike kwala u lava koho se hi le ka Afrika wa vulavula ha khensa swinene Afrika wa vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambareni Khalanga malembe ndzhaku wo kaya sweswi a hi na gezi a hi dyile ku ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i ya tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi Khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha nga kona mingisero mnganalo FM 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Mngana Lonene FM mingisero wo sungula hi loyi nhlekani Inhlekani Pat minjani hey a mi ri kwihi n'wina na mi nga yi chavisi mani mi nga yi chavisi a loko se hi vuyele tiofisini ha tirhela makaya swi hlupha njhani manjeni
No. Kumeseteleni ikhareti ofisini le. No, aya khesa swinene mi ri yini n'wina namuntlha? Bootcut mativa ani rhandze ku nghena ka mhaka leya ya vo zamazama va la Boksburg. Yeah. Bootcut mativa swi swi endlaka la ekuhuleni hinkwayo. Ekuhuleni mi ta twisisa ku ri yi tele hi mikhukhu. And mikhukhu leyi nga tala lawa most of vanhu va tshamaku kona like hi nga hlaya vo Primrose kona la Angelo na vo Ramaphosa. Tindhawu teto Bootcut leti nga ti hlaya sweswi ku tshama ngopfu maforeigner ku tele maforeigner ka ndhawu teto. And sweswi nga swi kumisa xiswona hina hi le kule na Angelo. So Angelo i mine hi le mine. So vanhu lava va tshame ehenhla ka mine kahle kahle. And then I'm ta twisisa ku ri ka nkarhi wun'wana na majambu loko hi drive u ta vona ku layitile kona la mine se hina hi tshemba ku mine leyi ya tirha hi nga tivi ku ri ya tirha kumbe a yi tirhi hi nga yi le kusuhani na mine. So leswi ni nga ta swi kombisa i ku ri sweswi ku humelele mhaka leyi le Angelo ende swilo khale swi kha swi endlakala khale loko maybe more reversa back na kwalana ka Mngamnole ti-records ta n'wina ka nkarhi leswi a ku humelele mhaka leyi a Carltonville ya tizamazama hi ze hi swi angula ku ri ha va vona lawani and then maphorisa ya hindza metro ya hindza ku hava munhu la a va endlaku nchumu hi ka a hi va vona va ri live aswitrateni va karhi va endla leswi va swi endlaku so va sukile la eka ku na development yi endliwaku so ku ri va pfule warehouse kona la a Angelo. So leswi nga ta swi hlamusela Bootcut i ku ri hayi Angelo ntsena a va yanga a Primrose a va yanga a Ramaphosa. So mi ta twisisa ku ri workshop leyo fana na leyi nga kumeka Angelo what about ya le Primrose what about ya le Ramaphosa. So mavona ku ri sweswi mfumo u directa ntsena tihlo ka ndhawu ya yi-1 a tshikela hi tindhawu leti tin'wana ene nakona Bootcut loko va ku va lava masoja ku va vona va gadaka swi kona swi fanele swi gadiwa la misaveni. Why mfumo u tsandzeka ku ri u deporta maforeigner ku va vuyela back amakaya ya vona na vona va ya lwa nje hina hi nga lwa hi vo 76. So swi tsandzeka ku ri mfumo ku u teka boko wa ku ri loko u ri foreigner u nga tanga hi nawu ka most ya maforeigner ya lawo Bootcut na loko mi famba la dorobeni ra le Boksburg wa ri vona ku ri i foreigner ri nga ta hi ku jumpa a hi foreigner ri nga ta hi phepha ende sweswi hina Bootcut ni ta mi byela ku ti-rates ta hina la Boksburg ti hi ndlela yin'wana yo twisisa ku vava ku ri u hakela mali yo tala and then loko u hakele mali yaleyo va ta byela ku ri mati ya wena u tirhise ngopfu gezi ya hina i prepaid mara mati ya hina ya durha and then rates ta hina ta durha Bootcut ende loko u hleketa ku mikhukhu leyi ni nga yi hlayi yi na mati va tirhisa mati vanhu lava va tekeriwa futhi na ti-dustbin and yet a va hakeli nchumu so ma vona ku at the end of the day ende hina loko u nga hakelanga la Boksburg va ku timela gezi na loko gezi ra kona ri ri prepaid va kota ku ri va ku disconnecta ka system and yet fane u humesa vo 4,000 ku ri va kona ku connect hala vanhu hi lava va tshamile mahala va tirhisa mati as they please va tekeriwa ti-dustbin futhi va ze va hoxiwa na ti-toilet ku vonisa ku mfumo wa hina a wu na mhaka na South Africa ku ri yi moxeka ku fikela kwihi sweswi ku na ndhawu yin'wana kona la Boksburg Bootcut a yi le kule na police station ya le Boksburg mara va hijacke ti-property va hijacke building lera wo hoxiwe ku ri a ku ri ti-flat a ta ha naketeriwi ti-flat teto ku hoxiwe mikhukhu ku ri nje i mphensa loko hindza laya wa chava no hindza hikuva a ku safe wa vona ku busy ngopfu laya mara a ku na nawu endliwaka why khale nawu lowa apartheid Bootcut a ku loko munhu a endla xixi nga huma andleleni a va kota ku ri va kususa like for bona lava va tizamazama hayi ku va endla so maphorisa va swi maphorisa ya swi tiva ene swi xin'wana ni nga ta mi byela hi swona leswi nga xi notice hi maphorisa la Boksburg va nga ku va ku na ticoco or ku na yini hikuva loko o reporta something va nge ti
naloko reporta ku ri le rizamazama yini ubengeti Buttpet na Midvale so antisi ku ri wona maphorisa lawo or ya tirhisana na bona vandabulani kumbe kuna xiyalo ri va chavelana or a va trustani wa chava ku ri mina loko ni humelela hi mhaka leyi va ta ni zonda or va ta ni duvula or whatever ika na yena la ka complex na social media kuna munhu la anga pfula tavern and mele loko ku complex a ku fanele ku va na tavern and ambyego ka complex kona ku tele maphorisa na JMPD mara a va endli nchumu va driver nchumu last year na munhu a endle tavern ku ri na bash and strata swa kona swintsongo na swi vona phela strata loko a ku tala swi vhe pfaleka so ku ri mpango wun'wana ene matwisisa ku mametric ya le ku hlayeni so hi ze hi fonela hina hi ri group yin'wana hi fonela maphorisa vatangi hi fone ku ri 11 o'clock ku ri hey hi le radio laha hi koti ku tlela and ha twisisa ku ri ka part of environmental and health xilo lexi xi a nga xi endla munhu a xi pfumelelekanga so hi tivutisa ku ri license u yi kume kwihi u yi nyike hi mani hi ku hina hi ri community futhi a yi zangi sayinisiwa na petition ya ku ri a pfumela ku ri a pfula xi xo fana na tavern so i timhaka ta ku ri law enforcement ya Boksburg yi na vukirikiri ngopfu swi swi le ku moxekeni ndhawu leyi le ku moxekeni ngopfu hi mhaka ku ri lava fani va gada va endla yini a va endli swona Buttpet so a yi twisisi ku ri fani maphorisa hinkwayo ya humesiwa ku nghenisiwa ke masoja ka hi laha masoja vele va tele timola va tirhi vele fani ku va vona va endla swona swilo Buttpet so until now Facebook ku ri hi nga swi endlisa ku yini mara i problem leyikulu laha hi nga kona Buttpet inkom yin'wana ya timhaka leti hi nga ta sindziseka ku yi sala ndzhaku ya loko ha vulavula hi timhaka ta tilori sweswiwani la Limpopo ku vuriwa ku yisiwe tilori tinharhu ni vona yin'wana koketso mutawung i le ku kombeni ka mateka va mahungu a yeni Cape Town ku na xikalaviti ndlekani Buttpet mpfukini epfukeni minjhani mpfukini la Afrika-Dzonga Buttpet hi le Jawurari ne why ni vula so i timhaka ta ku hi kwini atikweni la i nga yaku i fika i kuma yindlu ya RDP a wu na maphepha a wu na nchumu wo ta ku lomu i lo boxeketa darata ku lomu nga boxeketa hi koho i tlhe i fika i nyikiwa yindlu ya RDP xikombiso yena laha loko xi endla ka Nkuzani laha ku ngheniwa ku hi le ka njhakanjhaka tiyindlu leti nga tala laha ku tele vanhu vo ta va suka va ri handle ende vanhu lava va nga laha va terrorize vaakatiko laha vugevenga lebyi nga laha byi le xiyimo xin'wana xa le henhla kambe tiyindlu leti ya avo lo ti nyika phela va nyike hi hina maAfrika-Dzonga hina hi nga va rentisa laya a ku na munhu la nga rentisiwa laha tiyindlu letiya va tikume njhani no loko ku ri ku va tikumile vandla ri nga ku pfumeni ro ri nga na vutihlamuleri ka tiyindlu letiyani va nga va swi tiva ku va nyike njhani tiyindlu letiya so that's why ni mi byela timhaka ta ku ri laha tikweni ra hina ku hanawu loko i fonela a tiyana maphoriseni i ku i laha vhene va ta ku byela ku ku na vhene ya hi one ni va tweli mhani kwalani va kha va vulavula va ka Boksburg this and that ni fonele Boksburg a week ago ni fona a ni nga report case mara hikuva ni languta service ya kona hetelela ni la ku lodge complain ivi ni ya kuma timhaka ta ku ni byeriwa na ku ni se la ni byela ku hi board sweswi i phorisa ni byela ku ri ku hi board yi tirha ku va hava ti-resources a kombisa ku ho va na vhene yihi for the whole of Boksburg so ni byeleni ku hi tirha njhani loko hi hanya njhani loko xiyimo xi tshama hi ndlela leyo ni ta vuyela hansi Buttpet mara leyi ya le ka njhakanjhaka swi vula ku hi ta fanele sweswi mi nga yi sungula na ku lava mukhanselara wa koho mukhanselara hi huma laha ka Mathila ni ringete I don't know how many times I tried no na mitwi ni mitwili yo mhaka ni nge hi ta fanele hi kuma mukhanselara a hisa ka masipala wa Collins Chavani ku fanele ku ya ku endliwa audit ku tiveka ku number mani ku tshama mani number 2 ku tshama mani loko vo ka va nga endli va fanele va endla audit yaleyo ha yi lava se va tirha hina ni mitwili kwala lokixini bimbele ku hi tweni sweswi ni swi tiva ku ri Buttpet va ta vitana va ta vulavula na mukhanselara ni ta vuyela hansi Buttpet inkomo a khensa swinene swin'wana swo lava hi yima hi hexe tanihi hi rixaka kwalaha lokixini fanele swi tiveka ku yindlu leyi ya ka mani leyiwani loko ku ri ku a hi yena laha tshamaka laya
yi nyikiwa lava ti lavaka tiyindlu leti swi herisiwa nawu i nawu man a hi tirheni hi nawu ni ta ya Collins Chavani sweswiwani hi ya twa ku ku endleka yini ka ntirho lowu nga koho le ka Matiyani kambe ke sweswiwani mani swi ku na ni twa ku mahungu ya wona yan'we ta emisikwini a hi amukela ni hlulani fanwali magayisi gayisa sweswo mingisero mgalanoni FM 11 minete ntsena ku bila wara liya ya 12 hi laha hi lava ku hi tlhelela le ku nga na n'wanyango hi twa kahle ku endleka yini eka ntirho lowu va nga ka wona loko hi kha hi languta ka ntirho lowu nge le ku yini mahlweni kusuka le ka Matiyani le laha ku ri na holobye xandla xa holobye wa timhaka ta rihanyo lava va ri koho holobye xandla xa holobye dokodela Dlomo se hi lava ku twa ku sweswi leswi va bulaka na meyara wa masipala wa Collins Chavani va ri timhaka i tingani kambe ke yin'wana mhaka i ku loko mi kha mi bula na vona meyara mi vhemba byela ku a ku humi task team hi ya twa ku lava va tshamaka leti ndlwini letiya tele kanjaka i va mani na i mani loyi wa mukhanselara Makhuvele na n'wina ni le ku mi laveni loko ni huma la moyeni ni kombela mi ni fonela hi la ku tiva ku i va mani lava tshamaka tindlwini letiya loko ku ri ku na loyi a nga rentisa yindlu liya swi vulaka a nga yi lavi yindlu yeleyo a yi tekiwi ku ya ka ya nikiwa lava lavaka tiyindlu letiya ku endla leswaku swa tiveka ku laha tshamaka laha i mani hikuva vanhu va le ku terroriziweni ku ya hi sweswi a vulaka swo muyingiseri laha loko ve i ntiyiso ni tshemba ku leswi a swi vulaka i ntiyiso hi ndlela yaleyo ta bula na va Rand Water va yime ku lunga na vona ta bula na S'fiso Nyathi kusuka ka All Trucks Drivers Forum and Allied in South Africa hi lava ku bula na vona hi twa hi hoyi leyi nga koho loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ti endlekaku a tilorini ku ka ha ku hisiwa tin'wana tilori tinharhu hala Lydenburg command maphorisa man command vanhu valava a yeneni ka n'wanyango hi twa ku va ri yini kusuka le aka Matiyani ya Khensi Hayi bothati mpukile. hi kona minjhani na Ipukile. ina Hi khensa swinene Khalanga Pat Mathebula kusuka nongonoko wa Afrika wa Vulavula tanihileswi mi swi tivaka hi haxe nongonoko wa swa risima kusuka ka Matiyani ehansi ka Collins Chavani municipality naswona hi tiphinile swin'we hi twa mintlhontlho na hinkwaswo leswi va ringetaka ku swi endla ku pfuna vantshwa va ndhawu leyi sweswi hi na meyara wa Collins Chavani municipality Khensani Nyango a pfuxini wa amukela ka Munghana Lonene FM. Ahee muhaxi ni le ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM. Laha i phati ya n'wina leyiwa ni vula ku hi te lomu hi taka hi kona hi ta endlela n'wina phati leyiwani mi titwa njhani tanihi murhangeri wa Collins Chavani municipality? Komba leswaku tanihi masipala wa Collins Chavani hi titwa hi xiximekile hi tlhela hi tinyungubyisa hi ntirho lowu namuntlha hi nga wu rhurhela laha ku nga na Deputy Minister wa Department of Health Dr. Dlomo tihosi hinkwato hosi Minga vantshwa hinkwavo va nga kona ku va hi ta lemukisana na ku tsundzuxa vantshwa ngopfungopfu hi timhaka ta rihanyo ra vona lowani ntirho wa xiyimo xa le henhla swinene swirho swa community na ward hinkwayo va kona haleni tanihi masipala hi fika ndhawini swo boha hi twa leswinene na hinkwaswo leswi humelelaka ka masipala walowo ngopfungopfu namuntlha hi languteka vantshwa swi kona leswi tanihi mi xifundzatsongo mi swi endlaka ku tiyisisa vuseketeri eka vantshwa na ku va endlela swin'wana nje ku ri va kota ku tiva leswaku tanihi varhangeri na va seketela mahaxi tanihi masipala wa Collins Chavani a special program department leyi ngo yima hi yoxe kwala ka special program hi na ndawulo leyi tirhanaka na timhaka ta vantshwa laha hi tlhelaku eka vaakatiko hi simekile xiyenge xa youth council lexi na xona xi tirhanaka na timhaka ta vantshwa lahawani eka special program leyi katsanaka na timhaka ta vantshwa hi va hi karhi hi languta timhaka ta ku va dyondzisa timhaka ta ku va va tlhogomela rihanyo ku va tikuma va karhi va apply tibasari laha hi nga na mayors basari hi vulavula sweswiwani aka masipala wa hina wa Collins Chavani aka lembe ximali leri hi nga hi ti 30 ta June mara hi nga vula kwala ka January
hi kotele ku va hi registerela vana a ti-universities to hambanahambana wa more than 100 ku va va ya eswikolweni leswi ku nga matimu a hi si tshama swi humelela aka masipala lowani na loko hi karhi hi cheka ni le ka tindhawu letin'wani ku va ku registereliwa vana va more than 100 ni mikholonge swo sungula haleni aka masipala wa Collins Tlhavani hi tlhela hi nyika 11 wa machudeni ti-full bursaries lava va paseke kahle ku va va ka January la hi vonaka onge we are doing something ku va hi kota ku va hi pfuna vantshwa va hina haleno aka masipala wa hina wa Collins Tlhavani. Ka nkarhi wa sweswi ka pfhumba leriwa ra ku tiyisisa leswaku va landzelerisa no tiva timhaka ta rihanyo ra vona mi va tsundzuxa hi vantshwa lava nga yingisela. Eka vantshwa lava va nga yingisela hina tanihi masipala wa Collins Tlhavani hi ri vumundzuku bya masipala lowuwani byi le mavokweni ya vona. Hi kombela leswaku va tikuma va karhi va lemuka na ku tekela timhaka ta rihanyo ra vona enhlokweni. Timhaka ta swa masangu ngopfungopfu i ku va a va ringeti ku loko swi endla a va hweli a kule naswona kambe laha swi fikaku swi boha masiku lawani a hi tirhiseni timhaka ta ku va hi tisirhelela aka timhaka ta swa masangu hi nga tikumi karhi hi nghena aka timhaka ta masangu hi nga tisirhelelanga. I khensa swinene meya nkarhi lowu mi nga hi nyika wona mi hlayiseka meya lava Collins Tlhavani municipality lava hi bula na vona hi timhaka leti nga le ku humeleni eka siku ra namuntlha but Pat hi khensa swinene. A wu hleka yini? But hi ta hi khensa swinene. Inkomo Khensani. Inkomo. Khensani Nyango Khensini nkarhi wa hina hi ndlela leyi a hi hundzila loko se hi vuya hi lava ku ta twala va tilori lava ku va ri yini ku xiyimo xi tetani 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi ndlela leyi ndaka leswi hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM i teri hi lava ku bula na lava mbirhi lava S'fiso Nyathi kusuka ka timhaka ta lava va langutaka timhaka ta tilori leti ti nga khombyeni hi tlhela hi bula na Makenosi Maroo kusuka ka Rainwater hi lava hi lava ku bula na vanhu va Rainwater va vulavula hi timhaka ta ku ku ta va na nkavanyeto wa mphakelo wa mati wo kulumeka 45 wa tiawara hikokwalaho ka ku va kha ku lunghisiwa yin'wana ya tiphayiphi hi ndlela leyi se hi lava ku bula na vona hi twa ku ri swi ta endlisa ku yini na koho hi yihi miganga leyi yi nga ta khumbeka hi ndlela leyo. Lexi ni hlamarisaka i ku vanhu va tirhisa timhaka ta mati tanihi va tirhisa timhaka ta mati ku fana na timhaka ta gezi kumbe matirhelo ya kona a ya fani. Ya ka S'fiso Nyathi ntirho va suka ka All Trucks Drivers Forum and Allied in South Africa hi bula na vona hi ndlela yaleyo. Nyathi, maybe I should say kushubile. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. How are you today, S'fiso? I'm all right. How are you? I'm fine, thanks for asking. Is it correct, though, to say kushubile, or there's something that can be done? What is your take on the issue of trucks that are being banned, KZN, Limpopo now, Mpumalanga yesterday? I'm sure you're concerned. Yes, okay. Thanks for the opportunity, brother. First of all, in the organization, it's ETDF, we condemn what is happening. We not support that. It's bad. We condemn that thing. I think this thing should be stopped. But when it comes to the ATDF and the trucking industry, my brother, it's not the first time we hear about our name or hear what we are voicing. We pledge our consent as a truck drivers for South Africa to the Department of Labour, Home Affairs and Transport years back, 2018. After that, it went to the level of ministers in the government level, you understand? So we address our issues. Our issues and our concern, our business is that the trucking industry is no more employing South Africans. Although they employ maybe 20%, but fully they are dominated by foreign nationals. We address that issue in the departments, in the government. From 2018, about 6 years now, there's no change. If I can tell you,
what government promising. We take drivers. Government promised that and that is sort out this problem. So there's no change. I can tell you today, employers employ foreigners. Tomorrow they can go to next year. So because the issue was addressed before, it never sorted. Government and employers, we have operators or truck owners who are arrogant, who think what we are saying maybe what can I say? We're meaning something, nothing. So that's the issue. So if we talk about unemployment by those operators, we're talking something else. It's not like we people protesting for maybe service delivery. No, employment which is done by delivery is something else. It's creating a poverty in our country. So government should. Who's failing us is government. It should solve this problem in a long time. So there's no problem it can solve itself without someone who must take accountable and deal with those companies. We don't need a task team, although we created many task teams. There is a company should government take action against them. If I can remind you or to tell your listeners, in 2018 there is a document was adopted by the task team was created by Makenosi 2020, as I said. In that document, the first point, what they said, all properties, non-properties, cleaners, they form forums and departments and together with our organization to deal with issues. 2020, from there, report to Department of Labor. Department of Labor report to the Office of President, Mr. Cyril Ramaphosa. If you can ask them, did they did it? No. Come last year, when we signed a document in 20 June last year, another task team, the second one, last year, we signed a document, the second one, in the presence of 4 ministers, Labor, Home Affairs, and Transport, and Labor, and the Ubabundo, some employees. From there, all what they implemented there, and all what adopted that document, never even one implemented. We think South African people, they can sing Hallelujah, because it's South Africa, one day, a hunger, we send them lives while we are getting something from government, but no change. But other hand, the problem we have is bleeding up, is continuing every day. But surely, S'fiso, I'm happy you said you condemn what is happening. Violence cannot be a solution, isn't it? I understand the solution, but if you address many times the solution, what you're creating, the thing is not just started from nowhere. It starts because of a reason. We address the good money. Let me tell you something. Sometimes the South African drivers they say go for shutdown during this time. But we found the employers and the government is sending the police. Although a driver they do a protest, peaceful protest, they park the truck outside the road. They're not blocking the road. But you find the police are coming. Police are the one who help the employers. That's why government is helping employers and police. Even drivers, they have a peaceful protest. They park the truck next to the road. The police say, "Hey guys, move the truck. Why you're parking here?" The police have the truck. What's wrong? If we got our grievances and our protest peacefully, it's a crime. So you made mention of various ministries, and I remember very well that the Minister of Home Affairs once even said in this very program that the issue of driving, it's not a scarce skill. So I think they've done their part from the department. Which other department are not doing their part? What is it that Labor was supposed to be doing, or Transport as well? I can say all of them, but especially all of them. Let's say all of them. Those foreigners, when they're driving the truck, they drive really in the road. So it means the transport themselves, too. You can't see it. Both of them, Transport, Labor, Home Affairs. You understand? Because these drivers, they drive in a South African truck, they do a cross-border, maybe to Zambia or wherever, or Botswana. They're passing in the cross-border in immigration. So how come you come into your own license from your own country, but you don't have a permit for driving? Don't talk about ZEP. ZEP is not a permit for driving. They were giving Zimbabwe 178 people. Why there's a problem in Zimbabwe? There is no problem anymore in Zimbabwe or their democratic government. So the Zimbabwe people are not here by refugee.
in that time, 2010. So don't talk about ZPP. ZPP is not a permit for driving. As you mentioned, Minister said driving is not a star skill. People are sitting at home with code 14, they are suffering. They pay because of those employers. So because they are saying, because I'm South African, so we must get a job because if you are not South African, if you are South African, we must suffer in our own that country. What is your take on issues who are saying, or some people who are saying rather, that South African drivers are not good at driving because they just bribe their way into getting licenses? But that is inside. In Samba, yeah, in Samba, this is inside. Inside the level done, we stand a minor before foreigners. When I started to come to, when I was a young driver, when I started to come to the trucking industry, was only South African, was smooth. There was no accident. The companies were operating with a regulation of logistics. Let me tell you something. Why this company employ foreigners? One, they want to pay cheap labor. Number two, they work up dormant hours, extra hours. Number three, these companies are not compared in bargaining country. Bargaining country is the structure who involved in transport, in other ways, between employer and employee. Those bargaining country, there is a condition of work. You work so many hours, you rest so many hours, get the minimum wage, you've got this benefit, medical aid, provident farm. So those fly by now, they don't pay all those things. They are not parties. But as I told you, they work extra hours, they pay whatever they like. And then they come here, and then inside of these foreigners are the hard work. They're abusing them. Now, what will be your final word, S'fiso? We have a crisis now in South Africa. Trucks are being bent down, and goods are not reaching their destination. And of course, it will affect the economy of this very country. It will affect consumers of this very country and other countries as well. What needs to happen going forward as you're parting with, S'fiso? I can't understand most of the people as journalists, but I'm not doing your question, but I'm talking to this. All of you are asking this question of trucks are getting banned. You're worried about trucks. You're not worried about people who are sitting at home because families who are suffering, they don't have things to put on the table by getting this employer. Number two, when you talk about economy, let me tell you, if I got 200 trucks, right, I got 200 trucks, I employ only foreign nationals and 50 spare drivers. It means I got 200 people. In the operation, I got foreigners. In the gate, I got foreigners. Wash bay, cleaner is a foreigner. Did I engage anything in the economy of this country? Who supported the economy of who support the economy of this country? Are these people who are paying the truck, or those people who are employers who are not employing the people of this country? It's both the same. Both this, yes. That is why you said the department should act. I understand that, but I'm waiting for food now. The food did not arrive because the truck was bent. That's why I'm saying what needs to happen going forward. If I was the government, I would call a meeting. I call all the employees association called RFA and Cancer, Positive Freight, and the NIESA. I called bargaining, I called all departments if I was the president of this country. And then, guys, ATDF 25 brings them, all those companies who are all employing foreigners. And then I charge them because they break the law. I take them to court, I charge them. After I charge them, I tell them, take, employ South Africans, do everything. Those foreigners must give them their benefit, what they worked. You send them, give them what they work, employ South African. If they can't do that, I take operation card will not belong to the sector of transport. So I close your company. They are good companies. They are good companies who employ South African who are bargaining content. Because those fly by night, they're killing economy, they're killing the market, they're killing the economy. That's it. So both the support that. I see. S'fiso, thank you very much. All right. So mintsana mgana ron FM hi leyi mhaka yi nga koho I tlhelo rin'wana leri ra timhaka kambe ke ni ta vuya ni ku byela to tala endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.
intse batho mina thenga sibawara ya khume naro ayi tsutsumeleni ka rand water hi lava ku ta twa ku kahle va vulavula yini hi makume ntlhanu nhungu wa tiawara leti vengi ku ta va ku ri hamati kahle swo vula ku mpela hi ta va hi ri hamati kumbe ku na swin'wana swikuva na ku tindhawu leti khumbekaka ku nga va ku ri ti ndlela leyi a hi buleni na Makenosi Maroo va suka ka rand water. Madam, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon, sir, and good afternoon to your viewers. How are you today? I'm very good, quite busy, but very good. Thank you. I understand, Joburg, it's not as cold as it was yesterday, did it? Today is much, much better. It is still cold, but much better compared to yesterday. Let's talk about the 58-hour water outage. What exactly is going to happen here? What is happening, we are maintaining, we're doing maintenance work at various places. So I'll mention the places just now. So it's a routine maintenance plan. It's part of our maintenance strategy as rainwater. So we are maintaining various places. So, for example, we're replacing valves at the Vereeniging Water Treatment Plant, at Sekerbosch Water Treatment Plant. We are also working on replacing electrical boards at Letabo Pumping Station. And now that you are doing that, you need 58 hours. Where are you now? Are you still from zero, or you are in the middle of the 58 hours? We haven't even started the 58 hours. Remember, we're starting tonight at 1900 hours, so at 7 p.m. Then we'll finish on Friday the 14th. We'll finish at 5 a.m. And what are the implications? That means some areas will not have water, some areas will have intermittent water. So from time to time there will be water. But what I want to caution people is it does not mean at 7 p.m. tonight when you open your tap there will not be water. We are filling up reservoirs. Municipalities have also filled up their reservoirs. So there's a likelihood that even after the 58 hours, some people might not even experience water shortage, isn't it? It is possible if we don't panic, because what I'm realizing is as soon as people hear that there is planned maintenance, people start stockpiling water, filling up their buckets and their bathtubs, and obviously the reservoirs will run dry. But if we use water sparingly, we'll not even feel the impact. But also... Okay. Yeah. But people would panic, isn't it? The moment they realize there's a statement from Rainwater saying residents are urged to prepare for the 58 planned maintenance or 58-hour water outage. Obviously, once you read that line, you start panicking. No, that's true. That's true. Hence, we are doing all these interviews. We're raising awareness. We're sharing information as much as we can that we have prepared for this. It's a planned maintenance. It's been in the pipeline for some time. We have our plans as Rainwater with regards to maintenance, but also we inform municipalities 21 days in advance for them to also prepare to fill up their reservoirs, to communicate to their customers, most importantly to ensure that should there be water shortage, they must also be able to disperse water tankers. I see. Is there a likelihood that the 58-hour might be exceeded, or you can do it before even the 58 hours? You know what? We're giving ourselves 58 hours. We believe that we will finish within that time. But look, things do happen in life. I want to say we are 95% sure that we will finish on time. But life does happen, but we have factored everything that needs to be factored in for this type of project. And if my memory serves me well, we once spoke when you were doing another maintenance. Was it last year or year before last? I'm not sure, but it was last year. I remember it was last year. Yeah, and you managed to do it within the prescribed time, isn't it? Yes, we did. Actually, we even finished slightly earlier. So we do plan well ahead, and we do accommodate all the eventualities. With this 1 minute that I'm left with, what is it that you say you need to assure the residents of Joburg or those that you are servicing with regard to this 58-hour water outage? I want to, inform our municipal customers, also to inform the residents that it is important for Rainwater to
continue maintaining the infrastructure to ensure that the infrastructure works properly so that we are able to supply water. It's a short-term inconvenience, but with immediate benefits. It's more like taking your car for service. For a day you don't have a car, but when it comes back, your car is running smoothly. It's the same analogy. So we're saying it's crucial, but also we encourage them not to panic and to use water sparingly. I see. Manikos, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Okay, thank you so much, sir. All right. It's also means from Ghana FM kusuka ka Rand Water bari. Bari. Loko ba kombela makume ntlhanu nongwati awara ku va va lungisa pipe. A va vuli ku himpela loko yi ku awara ya nkombo mi ta ve mi nga havi na mati. Ane mati ya mafane na gezi mi nga ta ku loko va ku off ku ve ku va ai ma ri kona la piping. Tsemi mi nga ma wis ya tirhiseni hi vukheta lebyikulu na mbyela. Ngokuva ku loko fika ra mtlhanu mi kuma ko fika ra mtlhanu mi nga ri na nkayivelo wa mati kambe loko sungula kelela mi ndla hinkwaswo swi hetelela swi va na switandzhaku swa muxaka wolowo. Awara ya n'we mi yingisela Munghana FM ya mahungu ya misava. Loko hi vuya mahungu ya misava hi tlhelela ka Matiyani hi tlhela hi bula na vamasipala wa Mopani. Endzhaku ka loko muyingiseri ra vuntlhanu a vutise hi timhaka ta soda ya Mopani se va ri va na nhlamulo tatana Ike Ngobeni. Hi ta bula na vona va lavo havambirhi Khensani na tatana Ike Ngobeni loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we. Sweswi i awara ya n'we a hi amukeleni tatana Hlulani Fanwell Magayisa. Gayisa eJoni Mampheli Soshana Mararo ku katsanele mhaka ya unyani ina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela eka Malamulele eka Mila uyafika eka Matiriyani kamana hina hi 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka. Ayi buti minjani? Pfukeni mjani botome? Pfuki kuna na Andros la pinya rembombela. Inkombo te Andros. Ke ndokufana ka tsongo la buti la ka teka ka xitshoko swo khuna ka xo xa ku thwasa na analysis leswi. Yeah. Ndiya le ni switele buti switele ngopfu la ka thwasiwa phezulu. Mara magari ni vona ke buti nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa ka tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa. La ku fika approve we clinic swa ku ma approve munhu ku vabya nyana se swikwembu a nga ku se haropiwa Mi veka sa clinic va tatlisa ku yini ka clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va le ku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula Inkaya timina tintsena ku bira wara ya 13 loko hi veka xiphemu lexa vumbirhi hi ta va hi kha hi tsutsumela le ka Matiyani hi la ku nga na n'wanyango loko se hi vuya kona hi bula na tatana Ike Ngobeni kusuka ka masipala wa Mopane hi timhaka leti ta soda hi twa ku kasi miyingiseri leswi za ka vilela ku hikokwalaho ka yini ku ri hati soda ku va ku endleke yini se hi ta bula na vona loko hi ta va hi twe ku n'wanyango yena i hi khomele yini le ka n'wanyango ndlela leyi hi tirhisaka ku ya hi leyi eka Malamulele eka Mila uyafika eka Matiriyani kamana hina hi 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Kensi Khalanga Pat Mathebula ikhenso sinene ku tlhela mbuye ka hina nakambe na sweswo swa ku thwasa hi switwini mativana u vona ka yona i ale ku hlamula leyo hleka ku a u hleka yini se yana mahlweni vayingiseri na sweswiwa mina nkateko wa ku tshama tlhelo ka ndhawu zitha minga lava ku nga misava ya vona laha hi nga kona va nga pfumela no hi rhurhela hi malwandla swinene laha hi nga fika hi tiphina na ku yisa ntirho lowu mahlweni wa ku khutaza vantshwa ku va va titshuneta eka titliniki na swibedhlela avuxeni wamukela ka Munghana Lonene hi xewetile se Khensani hi xeweta na vayingiseri hinkwavo na vahaxi va Munghana Lonene
hi tlhela hi khensa mativa misava ya n'wina yo nona yo saseka ku va mi hi rhurherile ka siku ra namuntlha mi titwa njhani ku va ntirho lowu wu te la ka n'wina? Mhaka ya nkoka swinene loko namuntlha hi endleriwile hi Deputy Minister wa Health yena Dr. Dlomo va tile laha hambileswi Khensani Municipality ku nga masipala wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene ka swiyenge swo tala yena a fambaka mahlweni ntsena ku na mhaka yin'we ntsena leyi nga n'wi tisa haleno. Xo sungula dokodela va Dr. Dlomo va adoptile Khensani ku va yi languta kahle hikuva ku na swin'wana leswi nga fambeki kahle ngopfungopfu ka vana va hina lavantshwa titombi ta hina. Tiko leri ra ka minga leri la Khensani ri nga rhanga mahlweni timhaka ta teenage pregnancy leswi nga yi khomeki kahle swi hi bohelela masipala wa hina loyi nga n'wi rivele hi nga n'wi kombela leswaku va na masipala se va tile namuntlha ku ta va ta hi pfuna leswaku hi vona leswaku xingungumani lexi xi hela la tikweni a swi hi khomi kahle. Tiko ra ka minga ri tiveka hi swilo swo tala leswa kahle mara leswi a hi swi beli mavoko na switsanana. Ntsena ho tsaka loko Deputy Minister va vhakile namuntlha ku ri va ta hi byela ku va nga hi pfuna njhani, va tiyimiserile ku va hi pfuna nakona va ta hi mhaka ku ri wona na the late Minister Khensani Nyango a va ri swin'we leyi loko va ha lwela ntshunxeko. So na yena u rhandza ndhawu leyi leswaku a ta siya legacy ya kahle leswaku tiko leri masipala lowu a tivekaka hi yena Mchaviseki Chavani na yona yi tiveka hi leswinene ku vona va tirha swinene kahle ngopfu. Hi yo mhaka yi khoma kahle riendzo leri ra namuntlha leri. Inkomu. Hi khensile ndhawu eZipari lowu mi nga hi nyika wona eka siku ra namuntlha mi hlayiseka na ku hi tshemba switsundzuxo mi karhi ma swi kuma le ka mivulavurisano yo hambanahambana leyi mi nga va na yona namuntlha. Inkomu. Khalanga Pat Mathebula hi tlhela hi khensa nakambe nkarhi lowu mi nga hi nyika wona mi nga yi heleli mbilu. Inkomu. hina mbilu yo leha mani n'wina a mi swi twanga hi kha hi byeriwa hi vayingiseri va ku hina mbilu yo leha. Matsungula maswo. Khensi bye. Etsatso Victor Mgalelo FM Nyango kusuka le ka Matiyani. N'wana ka tindhawu leti ni nga swi twisiseki ku hikokwalaho ka yini loko suka la ka Matiyani ndhawu ezita loko suka la Matiyani i ya le gedeni se i le ka masipala wa Musina. Hayi mani swi twisisi kambe a ni le ka xiyimo xa kahle xo twisisa nchumu. Va ri holobye wa timhaka ta mati na nkululo holobye Senzo Mqunu va ta va ri kwala a Limpopo Minduk na Mindwani se hi ta twa ku va hi khomele yini ni tshemba va se swiwisani va ta hi lulamisela vona hi ta bula na vona laha hi twa ku timhaka ti nga ma yi vo mhaka kona kambe sweswi la ku ya twa miyingiseri loyi a nga vilerisa hi timhaka ta ku ri hi twe hi ri a Vhembe hi ka hi vulavula hi timhaka ta state of the district address sa ngeteri kasi a Mopani ku hava na state of the district address hi ndlela yoleyo. A hi amukeleni tatana Orders Ngobeni bona va vulavulela masipala wolowo hi twa ku timhaka ti ngani hi ndlela yaleyo nako loko ku ri ku yiko swi ndlisa ku yini vaaki va nghenelela njhani hi ku mhaka yikulu hi yaleyo ya ku va vaaki va kota ku va na xiave hi ndlela yoleyo. Mlamza enhlekani mi amukeleni ka mugana lone? Enhlekani Khalanga kombela ku teka nkarhi lowu hi xewetana na vayingiseri va Afrika wa Vulavula. Kambe ni tshame ni mi byela ku ni tiva va Orders vambirhi ne un'wana i le ka dzingidzingi. Na mina ku tiva Khalanga. No inkomo. Ku ve na miyingiseri laha nga ni tsalela hungu a lava ku tiva hi timhaka ta ku kasi n'wina tanihi Mopane a mi endli state of the district address ke loko mo n'wi hlamula mi ri yini? Ntirho wa state of the district address Khalanga hi va na wo lembe rin'wana na rin'wana le ka lembe leri hi ta va na wo ni vulavula sweswi hi le ku tilunghiseleni because hi le ka siku ra mahetelelo ra ku tilunghisela ka ntirho lowu. I ntirho lowu nga ta va wu karhi wu ri koho mundzuku a masipaleni wa hina wa Giyani kwala Giyani Community Hall kusukela hi awara ya 11.
so vaakatiko hinkwavo va rhambiwa ku va xiphemu xa ntirho wa ku fana na lowu, ntirho lowu nga na tikelo swinene eka xifundzatsongo xa hina xa Mopani. Se loko mi ku va rhambiwa mi vula ku loko vo lava ku ta va fanele va endla njhani? Khalanga, vaakatiko hinkwavo va kota ku va va karhi va fikelela a Giyani Community Hall, lava nga na swa ku famba va kota ku fikelela. Mara lexi hi nga swi endla tanihi masipala wa xifundzatsongo i ku vona ku hi kuma tibazi leti nga ta va ti ri kona, mara tibazi leti nge vi ti teka vaakatiko va xifundzatsongo hinkwavo, ku ta va ku ri vaakatiko ngopfu va Greater Giyani. Leswi a hi ringeta ku vona ku macheleni ya koho a ya nga ringanelanga, so vaakatiko va Greater Giyani hi vona va nge le kusuhi lava hi nga ta va hi karhi hi kota ku va rhwala va fikelela ka ntirho wa ku fana na lowu. Lowu ni nga ku ni kombisa Khalanga ntirho wa ku va wu ri na ntikelo swinene, because hi va hi karhi hi kombisa matirhelo ya hina tanihi masipala kumbe tanihi mfumo aka xifundzatsongo. Ku nga ri masipala ntsena mara mfumo hinkwawo, because a ni ri ka nkarhi wa sweswi leswi mfumo aka xiyenge lexi hi va hi karhi hi tirhisa district development model. So vanhu a va fanelanga va langutela ku ri meyarankulu va vulavula hi mhaka ya mati na nkululo ntsena mundzuku. Hinkwaswo leswi khumbaka mfumo eka xifundzatsongo va ta va karhi va vulavula hi swona ka siku ra mundzuku. So hi tsakela ku vaakatiko a va fiki hinkwavo. Lexi of course xi hi tikelaka i mhaka ya ku va hi kota ku rhwala kumbe ku tleketlela vaakatiko eka timasipala letin'wana ku va karhi va fikelela ka ntirho. Ni le ku languteni xifundzatsongo xa Mopani hi le murhangeni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku ongete pfhumba leriya ra timhaka ta mphakelo wa mati ti le ku tirhiweni hi ku ya hi ku hambanahambana ka miganga. Ku nga va ku ri swin'wana leswi vayingiseri lava va nga tsakela ku ta va nga twaku ku nongonoko lowu se wu fika kwihi sweswo swa ku taniya? Ku ta va ku ri swin'wana swa leswi nga ta va swi karhi swi andlariwa. Hi ku nyika xiviko ka lembe ximali ra 2022-2023 hi tirhise ku yini, mara makungu lama hi nga na woho ka 2023-2024 hi wahi. Ngopfungopfu loko hi karhi hi languta ku mi kombisile Khalanga ku loko hi ri kwala ngopfungopfu ka masipala wa hina wa Greater Giyani ku na project liya hi tivaku yi rhangelaku hi ndzawulo ya swa mati na nkululo leyi vaakatiko va nga na interest ngopfu ka yona. That is why executive mayor va ti ri no sweswo leswi hi fanekele hi teka state of the district address hi xi yisa a Giyani Community Hall ku hi kota ku va hi nyika xiviko ku hi fika kwini hi mhaka ya project leyi, because vaakatiko va na torha ngopfu ra ku tiva ku project leyi va hi karhi hi fika kwini, leyi ku nga project leyi nga teka malembe swinene hi tivaka. Mara hi va ku hi karhi hi vona ku ri na migingiriko leyi nge le ku endliweni aka miganga yo hambanahambana. So va ta va karhi va kuma xiviko xexo ku ri ntirho wu le ku fambeni wu fika kwini. Laha ku nga na swiphiqo executive mayor va ta va karhi va kombisa ku swiphiqo swi koho, laha na koho ku nga na leswi hi nga kota ku fikelela hi nga humelela va ta va karhi va kombisa ku hi humelerile hi ndlela yaleyo. Ni chava ku vutisa ku ya mahlweni hi ku a na hi swi tivi ku va ta vulavula va ku yini bona executive mayor. Swi nga koteka ku loko mo kuma nkarhi loko va vulavurile hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku kahlekahle va byele yini ka lava kumbexana va nga ta va tsandzeke ku ya hi kota ku va hi vona ku rixaka ra kota ku swi tiva. Na mina ni na ku tsakela ku la ku ta twa ku progress yi famba njhani loko swi ta ka timhaka ta yaliya ya mati na timhaka ta water treatment plants ku swi famba njhani eka ngopfungopfu ka xifundzatsongo xa Mopani hi ku a ni na mina hi ku hala kaya swi nga koteka ku hi va kuma. I ku tsakela ka voho meyarankulu tatana Pulisa hi ku va tikuma va karhi va hundzisa hungu leri hi karhi hi tirhisa tipulatifomo ta ku hambanahambana. So loko xirhambo xi ri koho kusuka ka Munghana Lonene Afrika wa Vulavula swo boha tatana Pulisa va ta fikelela ku va karhi va kota ku vulavula na vaakatiko hi migingiriko leyi hi va ku hi karhi hi yisa mahlweni tanihi masipala wa xifundzatsongo. So na tiyisisa ku va koho ku ta va ta fikelela ku vulavula na vaakatiko lava nga ta va tsandzekile ku ta va ta fikelela ka ntirho lowu nga na wona mundzuku.
ni nga tsaka ngopfu loko kota ku kuma siku hi bula na vona kwala ka masiku yalama ya nga koho endzhaku ka ntirho wolowo ku nga va ra vumune ku nga va ra vuntlhanu hi ta twa yin'we kambe hambiswiritani khensile swinene mulambya vana na siku lenene mi tiphina hi ta twa ku state of the district ya le Mopani yi fambisa ku yini ku khensa hina swinene Khalanga le ka vayingiseri inkomo valava hi bula na vona i tatana orders Ngobeni i vito wa orders wun'wani wa hala ka dzingidzingi se hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona loko se hi bula na vona meyara hi ku hi nga ta kota ku twa ku va byele rixaka yini hi ta twa na timhaka letiya ta ku timhaka letiya ta le khoto ti helele kwihi hi ta twa na timhaka letiya ta ku sayiti liya ye le ka dzingidzingi ku nga hehliwa ku mukhanselara va lo ti nyika yona va yindlise ku yini swi tele leswi hi nga ta tsakela ku twa swo kusuka ka meyara loko vo hi nyika nkarhi hi kota ku bula na vona a swi ta va swi ri kahle hi ndlela yeleyo kambe swi ri tano 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za va masipala wa Collins Chavani na mukhanselara Makhuvele hi mi nyike ntirho wa ku mi ta fanele mi ta hi byela ku ma swi tivake ku tshama va mani leti RDP te le ka njhakanjhaka ku na xihehlo lexi nga tisiwa hi miyingiseri laha a kombisaka timhaka ta ku vanhu lava tshama laha tiyindlu leti a va rhentisiwangi naswo a va la tikweni swi ri nawini se hi la ku ta twa ku swi fike njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo loko ku ri ku mina vumbhoni bya ku swi ndlise ku yini tanani mi ta hi byela loko ku ri ku a mina vumbhoni ma ha ta ya mi ya lavisisa na swona tanani mi ta hi byela ku ma ha ta ya mi ya lavisisa hi ndlela yeleyo 0860002543 tirhisani na Mathebula dp@sabc.co.za nongonoko i Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela leyi i n'hweti leyi hlangelaka nhenha ya Afrika-Dzonga tata Nelson Mandela wanuna wa ku rhandza kurhula wanuna wa vutlhari wanuna wo rhandza dyondzo vumunhu bya yena byi hlamarise misava hinkwayo hi tlangela nhenha ya Afrika-Dzonga #MandelaMan Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingisiro mina ni nga teka vayingiseri vanharhu hi nga se a moyeni hi ndlela leyo ntshama vuyingiseri wa mina hlamulekile na hi vatweri va Mopani veri va ta endla se mi swi twile ku veri va ta endla swi ku yini se swi le ka n'wina ku mi ya kota ku va xiphemu xa ntirho wolowo ku ya amahlweni hi ndlela leyo kambe swi ri tano 0860002543 hina loko mi hi vutisa hi mi lavela lava va nga ta kota ku mi hlamula ivi va mi hlamula hi ndlela yoleyo kambe sweswi a hi ku tumingiseriwa mene ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka yeleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti hi bulaka ha toho hi ndlela yaleyo ku nga va ti rin'wana ta timhaka leti lava ku vulavula hi toho hi ta ku twa kwala 0860002543 kumbe tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi veri ku na sesithayini la sesithayini nhlekani aye minjhani ka mahaxi hi pfukile minjhani miyingiseri hi pfukile hi n'wina vanhu lava hina vanhu lavona n'wina na xirhamu lexi mawako ngwe mi nga na swa n'wina masava a na ku vulavula yini ka boti yi sesithayinini ni byeleni i yini liya ya ti-RDP a ni ri ya ni twe ku vulavuriwa timhaka ta ku va ri mfumo lowu nga kona hi wona wu nyika ku vanhu tiyindlu mina ni lava ku loko va lavisisa ko va ku hina vanhu vo tala minkarhi yo tala loko hi hlawula munhu hi n'wi hlawula hi nkarhi walowo hi n'wi rhandza hi nkarhi walowo va hlawule mukhanselara a va n'wi rhandza hi nkarhi walowo mara loko ku humelela swilo swo tala leswi humelelaka va ri mukhanselara kumbe ANC hi yona yi va ku yi kha yi swi tiva leswo ka swi nga ri swona vinyi va tiyindlu mhaka ti-RDP ni yi tiva swinene mina vinyi va tiyindlu loko yindlu yo vuya yi kha yi ku i ya thayini muhaxa ni ri mina ni teka ku goza ka yindlu liya ni nghenisa munhu mi kuma ku vurhangeri loko byi la ku ta tiva ku ri na munhu loyi munhu a ku hayi a ni tsarisangi hi pasi ra mukhanselara mina ni tsarise hi pasi ra mina ni le ku ntwiseni vinyi va tiyindlu leswo loko va lavisisa mukhanselara or va lava ka masipala a va lavi vinyi va tiyindlu
va vutisa vona ku yindlu leyiwani yi tsarise yi ri ya wena sweswiwani hi vona yi tshama mani swi te njhani na mara mukhanselara a nga na vutihlamuleri mukhanselara o tiva ku ri na yindlu yi humile yi ri ya thayini mara thayini ku i hoxe mani a nga swi tivi ku i mani loyi a tshamaka laha hikuva a nga byeriwa ku yindlu liya sweswiwani yi tshama mani ende hina vanhu va kwala South Africa loko hi nghenisa vanhu a tindlwini loko hi vona ku va tsandzeka ku va hi va humesa va ha pfumeli ku huma vanhu lavaya hi ri virhangeri hi byona byi swi tivaka se a na ku vula sweswo n'wamahaxi ku ve sesitayini leswi n'we mi nga ma swi tiva a hi languteni kasi tiyindlu leti akeriwa va mani hi ku loko yindlu yo ze ni akeriwa swi vula ku na yi lava ni yindlu leyi se loko ni tlhela ni nga ha yi tirhisi swi te njhani ku ni akeriwa yindlu leyi ni nga yi laveki masiva ku lexi nga ta xi ta onha nkarhi lowuya loko va tsarisa ti-RDP letiwani vanhu a va nga languti ku loko ku tsarisiwa ti-RDP leti munhu loyi a tsarisaka i munhu loyi a nga na malembe yo fika kwini kumbe munhu loyi a nga njhani a ko tsarisa munhu un'wana na un'wana mi kuma ku vanhu a va yisa na mapasi ya vana va vona mi kuma ku na n'wana wa 15 years a yisa pasi ra n'wana wa 15 years a ya tsarisa yindlu loko ta ha sungula ku huma ivi yindlu liya ya huma loko yi huma n'wana wa ha ri andza mina a ni tshiki n'wana a ya tshama leyi ni ya lava munhu a ta ka mina ku a ni kombela yindlu liya ni pa ni tshamile ene loko mo wa mi ndlisa sweswi mi fane mi khomiwa hi ku yindlu liya yi akeriwa swisiwana hi yo program ya koho yaleyo handle ka loko ku na swin'wana va MEC va nga ta hi byela ku loko va aka va languta swona hina hi tiva ku yi akeriwa lava va nga fikeleliki tiyindlu ze hi kayakaya sweswiwani hi lava ku pfuna mani Jane a Rotterdam hi ku ka ku ala ku va kuma yindlu hikuva va na demanyana rin'wana kwalaya kambe loko ve munhu wa ha akeriwa yindlu ku ve yi nikiwe n'wana loko swo ndlisa sweswi munhu yaloyi fana khomiwa hi ku i le ku wiseni tirhiso sister state i ntiyiso walowo se mina lexi a ni la ku ta phusha xona i n'we muhaxi n'wina a ni phusha ku loko va lavisisa loko va pfula laha ka system a va languti ku yindlu leyiwani loko yi humile yi ri ya thayini a hi yena a nga kona laya a va lavi mina va questiona mina ku munhu luya i nghene njhani hi ku yindlu yi hume yi ri ya wena mara loko ko landziwa mukhanselara mi landza vurhangeri mi landza va vuhosi swi nga endleka vanhu valava va nga swi tivi va tiva ku andlwini ku tshama mina hi ku mina a ni va ripotela makhanselara loko hi ze hi va lava sweswi hina leswi hi lavaka swona ka vakhanselara hi sweswi n'we mi swi vulaka makhanselara va fanele va ya ka wadi yaliya va ku okay laha ku na tiyindlu ta ti-RDP kanjhakanjhaka xikombiso hi lava ku vona ku list leyi na hi nga na yona laha ya ha vulavurisana na n'we mi nga laha hi sweswo hi swo hi nghenisaka mukhanselara ka swona a hi vuli ku mukhanselara hi ya nga ya mukhanselara i na list wa swi tiva ku laha lokuxini kusuka ka number 1 ku fika ka number loko ri wa fika ka 50 hi le ka mani ka Mthombeni hi laha ka Makhuvele hi laha ka Chavalala hi laha hi fane hi ya kuma list yaleyo hi kuma ku okay loko yindlu yi endliwa xikombelo a endliwe xikombelo hi Patrick Mathebula loyi a tshamaka laha i mani i Patrick Mathebula hi sweswo sweswo i ntiyiso leswi a ni ala swona a ni alanyana laha ka ku mfumo lowu fumaka sweswi mfumo hi n'wina na mina ni mfumo na vana va vulavulaka hi vona mfumo swi vula ku na vona va na xihoxo loko ku tshama vanhu aka tiyindlu ta RDP swi nga endleka na vona kumbexani va yi nyike un'wana mi kuma ku a nga ha pfumeli ku huma hi ku vhele loko va ze va nghena hi le kaya mi le ku ntiseni na mina loko a no nikiwa a ni nga ha ta pfumela hi ku a ni we loko i aka yindlu liya a wu nga yi lavi a ni ya mfumo mina ni nga ha ta pfumela mi ni vula sweswo ni ri loko ku ve ku na munhu loyi a nga nikiwa yindlu ya RDP hi wun'wana loyi a yi nga akeriwangi yena a nga ha humi hi ku loyi a nga n'wi nyika swi vula ku akeriwe ndlwini liya a nga yi dingi hi swo hi nga koho sweswi ni right ngopfu muhaxi hi leswi na mina ni yimaka na swona a ni alana lesweswo loko hi ri vanhu hi hlawule vanhu hi tlhe hi teka vona hi va sola sweswo ni alela kule hi nga soli varhangeri na vo a va sola loko swi nga fambi a va sola hayi mi tonja testayini loko swi nga fambi a va sola hi nga va soli hi mhaka ku hina hi nga va hlawula a hi nga va hlawulelangi swona ni vula aka sweswi swo fana sweswi swo fana tiyindlu ma vona kumbexani ni ku n'wina liya munhu loyi i nghene njhani yindlu swi tiva hi mina ku nga yindlu ya mina ni nga thayini ma swi tiva se thayini va fanele va hi byela ku hikokwalaho ka yini yindlu liya va nga ha yi tirhisi vona ivi yi tekiwa yi nyikiwa xin'wana xisiwana
sweswo a va swi lavisisi ni yima naswona muhaxi lonene ni mi twele mani ni khensile swesitayini hlayisekani ka n'wamatatani danki ai i ri comrade swesitayini a swona swesitayini ri comrade ri ri hey mi nga hi onheli nhlangano mi nga hi onheli nhlangano wa hina ya kama msirtani Ike Ngobeni kwala nongonoko wa humelesiwe nchindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula a hi hlangana nongonoko nakambe munduku a ni ta ku vhikela ta se no twingari se ra mtlhamphelo hanyela ku hela ka vhiki la swa hlupha swileswi swi endla sweswi kasi mhaka leyo munhu a nga ti ntirhweni kumbe xikolweni hi ku i edibini ya ha ri kona yi ko hi swo swi nga endla ku mi tirhela kun'wana tolo laha hi le xihloko ledi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.